Matay fuying rakwawatwatakam yanam ni kasikatlu. Ti kanani Yesu ciring nam maniring dumacina na ujam. Nyukatan nganu nakadwaran na runo ya kapamaring sukanindu iyece. Mangiwu kapanarang danu ni pamnekanya matadu tua tau apad kutendu jojika. Nukanu nangam upanyi-panyi singen numa patanatanang sunakema kanu kamararakuandam madubut sirami siri-siring du bari nukab tekanda panyi singen nu mapatanatanang sunakem da siya matadu tua mingaran su Kayafa. Nak-nak mendawu karakep da si Yeswa wak-waken dadu ikabunu tawu. Amanyeng siram jita papiwaraya do ipamari-maring sukanin nu tawu. Tami ibu nagsiraw tawu. Amyen si Yesu do potani ay liam nimyan do varidada simong. Iyaw nimlabiab sukulit nukakwa. Amyen su asaka mabaksa ni mga Yesu asaka tagwa kapnuan no masingata marangnuaraneng. Matirangang dirakuman si Yesu pagluun na daw ni Yesu. Macita danu macinanaw jam mauya siya sununod. Maniring siram tunagigidan uriyam. Ikong upipi pangayan no akmansang. Jingbiwa ni uyati masingata anangang. Apya-pya na kapamalit niya so nirpya ipanidung so ikasyataw. Maniring dira si Yesu dupa kami dengan nasyam. Nyo karya ka no mabaksang. Uvari na jakenam ni yapya na vari. Taya masangib sila umakasyatawa ya machikawap jinyo. Sujina salici jinyo no kasidong nyo sila. Amiya kenam kudya sangib. Taya likira na ipachikawap po jinyo. Una pagluan do kuno mabakaso maangnuanangam. Yavat na urido bubuan dan yakin. Tukuna macita ngayon jinyuam no ipili mo ang umapasariya ciri-ciring na niya matadutud karawan niyam. Abuji makalavat suminavari na jakin numabako siya. Amyan durar wasui kakarwana macinanaw di Yesuso asa katawa may ngaran so yuta ataw do isecadi. Iyaran nam ni mangidupan panyisingan danu mapatanatanang sunakem da siya mataduto. Maniringam no si turuko din nyo si Yeswam amyan sunakem nyo jakunan. Karaanam mangapsiraso at luapuan nyerpya ituro da dya. Ni matspindado dangu di narana pagmay jiswa ituro jira. Umanamu kasaro do ipamaring daso kanin ayakan daso jimimu ya pangam pacicinda si Yesu numacinanaw dya. Maniring siram duanjin mo tubuyen jamena tumalakan so pamaringan taso kanin do iyece. Maniring si Yesuam angi kamu do iji. Simakasin mo kamu so tawam si maniring kamu jam kwan nano yam nanaw jamunam yara na umaratang wararuno ikawakwakko. So yanararan so machinanaw dya mangi dubari nyo yamamaring so kanendo iyece. Karaganam to da manguray uciring ni Yeswa sumdep dubari mapikakasa so yabenda. Masiremam maciangang si Yesu do rarwasui kakarwana macinanaw dya. Kuman siram maniring si Yesu jiram. Tukuna macita ngayon jinyom yamiyan jinyo so yasa katawa yaman narang nyakin. Mamiring daw riyam maragat uktok to dan macinanaw dya. Hamuro ni katitiras da manangangi niya di Yesu. Maniring siram mo panir siram. Yakan uriyan
Maniring si Yesuam uya maparanud sulimanadjakena yatu maumsu kanenadu kakananam iyo riu yamanarang nyakut akman suciring dosu isyo tama ngiu kawakwak dasu ni pamnekanannya mata dutua tahu amu manarangnya tawam tumakasi api-apiara nau kajinannya matarakana tau dukarawan umanarang ni Yesu atawa mingaren su yuta amma nyiringam mumangananaw yakenurian maniring si Yesuam munatuyuyuyu nakahimu kumanisiram agapen ni Yesu pang ayisari na jamata dutua kakcik-cil na siya iturudumachinanaw dia maniringam ap kamua kakanyo siya takataw-taw kuya makarawanam agapen na ukupo ayanan no putawcho ay sari jamata dutwa katulunaran niya jira maniringam tukamua mimina amiyup siya uyaran nam ralakwa nimbuyuga umayingdo arwatawa umbuna suraratinda uralakuran nayam yung kadnyudo vaywa pangurayan nyo at chiring nanya mataduto tukuna macita ngayon jinyuam di ko nang yup suputaw tiyo ama ngidwara runu iki pilwa kwa macikawop jinyud tinga to nusipapun nanya mataduto katalamurung nanu vaywa karawan miyan wanuud sirasu asaka anuuda sarayan danya matadutua kapakubut darna mangidum mingaran sukan lana tukun makara naman nyiring si Yesu dumacinanaw jam si camaupi yam mamimin kamua amlikud-likud jakena pi makarwan tama nyiring dosu isom wakwaken ku mapamangan sukaglinga kapivuak dan ukagling amno similwakwa maviyam man makwa kaninywa mangido cariri manireng si pita ji Yesuam tanapi makarwan dayi munu karwan tawam jabu kakaruku jimwa manireng si Yesu jipitam tukuna macita ngayon jimuam si camawipiyam nusiumanamu manuka tumarkukukam ipit luka umalalas jaken maniring sipitam tanamaciranud kuna jemua mawakwakam jabuk katuku ngalalasan jemua ukarwanda numacinanaw jam akman sang uciringda nimangi si Yesua kanumacinanaw jado mingaranso kesimani maniring si Yesu jiram tukamung yando dia tamangi ko minurido kwang itu karawanam padulun na si Peter akanurarwa ka anak no mingaran so si Pitay sunya po naranadang no keingen narana sununit ni Yesu maniring jiram yakuturajang isuy nawana yamarabab sununit so ipaciranud nyudjaken dudja may tatariman umalama may panamam may rurukma maniring duy nurinam muama nusiapyaen muam jimunuruan jaken uyati rakwa alaluku amjimuna mangurayunak nakemku taapan muna siya may sinawulya mangidu tatlo ka macinanaw jam macitana siramit ke maniring jipitam manwajin nyaga pusakawat bateka ipaciranud nyudjakena may tatariman kamu aminurian takajitan kamuan tanan nyo apyagen dununod nyom nyujapa kungu nyo kapinuri maniring do ipidwa nakangya minuri ni Yesuam muama nujimu miyawu alalu kwa
kumarujakenam tumuna mangurai unak-nakemu. Ngisina uli dumacina na ujam maci tanah pasir amitku. Tati makawara nasir. Karwan nasiram ikipit luna rana urya mangi minori. Tumiyangi uciring na kanu kapan man na minori. Karawanam isina uli dumacina na ujam maniringam kampamitku. Kamu pamiwalam. Cita kamu unipam na kanya mata dutua tawa, yaran amaki kaya ay panarang du miraratan na tao. Kayo kikam na, tamang itam na. Cita kamu yaman narang nyak na tawa, yaran amayi. Di pabitusuot siring na ni Yesuam, maira na si Yuta, ay kararwadaso, ikakarwan no machina na udya, kapacilulu danu arwatawa miyavit so takresa kanu sisiprut dakay. Sirano ramni tuwi danu panipanyising danu mapatanatanang sunakem dasya mata dutwa kanu kamararakan danu tau duyutay. Amiyan sunipariman nasiranu manarang ni swatau. Maniringam ura pengen kuatawam uri urak penyo. Maka ranes siyutam tumito po sa mangidu tangay ni Yesu. Maniringam mumangananaw ako kay karawanam rapungan na si Yesu. Maniring si Yesu mukaki. Pivarira na uyamu ipinanakuma parimu. Karawanam paciralayan danu tawa umrakap si Yesu. Uni macura ji Yesu atawam amien jirasu asa turana ngagap su takresna. Pacipasendu talingananu lam suinu panyirsinggenu mapatanatanang sunakum dasya mata dutua kakasnanu asa katalingana. Maniring si Yesu jam pasuutra na utakresmu. Tau mangap su tau nutakresam ak mansa nga mangidawak-wakan nutakres. Manua mudjatan iyakan tasi tawagan ku siyamam jabu kaji namanu vuyan sumakaribuatin siya sumidung jakena. Amdi kung mana susang unakemku. Tama kung uswanjin ayat tu di mangununung du ciringa yadum kut du suisyu. Duki yanu mak denga varia mangijakut. Karawanam manyiring siya suduar watawam. Kamu mapadudu sutak resa kanu sisi peruta yang merakep jaken. Nyupat penyaken dumanaku watawu. Kumang dia yang mangnanau sutau durakwa panaralayanam. Nyujirak payaken. Amuna tu di mangununungi nuarwa vari yang manu yung uciring danu panu iniwan na so ciring nyamata du tudu sesyo. Ayatu di mangununung. Karawanam pi karu-karuan dara na si Yesu numachina na uja mibwak. Unim rakap si Yesu atawam yang idadu varinu panyirsiringenu mapatanatanang sunakum dasya mata du tua mingaran so kayafa. Amiyay siradu dangu manganana uniwa walam niya mata du tua kanu kamararakana mikaigi. Tuna macari rarawin si Yesu ni Peter. Makaran siradu turan teged nu varinu panyirsiringenda nu mapatanatanang sunakum dasya mata du tuam. Semdep si Peter kapacir sadnadu pamraten datau atau mita suvari daji Yesu nu arwa tau. Upanyi siringen nu mapatanatanang sunakum dasya mata du tua kanu arwa mi kaigyatawam mi kalasya sutawa mga maugsuy ragat dasya Yesu acirin. Ay wak dasya. Tana aru tawa mi kalasuy ragat siyam di siya makakala. Muna yaman yung urarwa katawam.
Ni pancinutawang wu kabalinas naso ya tararalayan ni Yamata Dutua kapat neknara na syado ikatlun naru. Tura na may tatanuku panyisingin no mapatanatanang sunakam da siya mataduto. Manirang di Yeswam, manuayam yan suyamu pa sa paundu ciring danu tabuwa yada irag-ragat dimuang abu saka ciringa pa sa paun na dyan ni Yesu. Ipirwa na pacicinu panyisingin no mapatanatanang sunakam da siya matadutuam. Manirang di Yeswam, kunato mancanu ngaran ni Yamata Dutua ya mancin ni mua mancin ya jaman so manuyung ran na ciringmu. Manua manuyung kaya misaya anak nan Yamata Dutuan. Manirang si Yeswam ya manuyung umui pancang. Amkupai panci jinyuam macipinda si cai kuayawu kapa kacitan nyujakena ni pamnukanan Yamata Dutua tawa amjisnadu wanan Yamata Dutua maciralidu cinalaba migug cindu karawan ma miring naurinu panyirisingenno mapatanatanang sunakem dasya Mata Dutua tunarana misipi singam wayubna maniringam natungudalas siya Mata Dutua ciringna tahu syara na ukakalatasu karatan na. Tamu ni mimina ni kami ring su na irag-irag siya Mata Dutua. Manungu kamu. Maniring siram nakakreben nakawakwak. Karawanam cicipan daw muing na. Kapatuki dapat ya. Kasip lang dasya. Maniring siram pancani mumisaya. Sinuya nimbak-bak jimuang. Amur sad si Peter dupan tuam amian sulam dam suida mabakasa mangija. Manirangam limuasyo yamat radu tahu du cadi dia Yesu. Manirang si Peter malalas jadu tangay nuar watawam kujatan ngiu muy pancang. Karawanam mangidungu suno para rebengenam macita na panu asa ka mabaka sa lamdam suida. Mani yang duar watawa amiandangam. Utaw itom karari na urinu tawudu nasala mingaran si Yesu. Mani yang si Peter du ikipirwana umalalas jam. Kujatan ngi utawan yu pancang. Munayam tudara nalim mutasi Peter nu may tatanuk dudanga tahu. Maniring siya jipitam kamanu yung akararida ni Rory. Tayami yang iwu ciri-ciring nyo. Maniring si pitam kujatan ngi utawang. Nuyamalas uciring kwam caga. Tayami siya Mata Dutua mapasing singkat jakun. Ti kana uriya ciringam tumar kuku manuk. Karawanam manakam narana ni Peter wo minaciring na ni Yesu. Aman cino, duyanam numano ka tumarkukukam, ipitluka umalalas jakun. Karawanam makubuta na si Peter. Hakapi kawuna amrererengran nam lavi.